ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назар Шозода. салом. тавре иттилоъ дода будем, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ дар Федератсияи Русия қарор доранд. рӯзи гузашта сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Федератсияи Русия бо ворид шуданашон ба шаҳри Москва оғоз ёфт. гузориши ҳамкасбонамон аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 16 март сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Федератсияи Русия бо ворид шуданашон ба шаҳри Москва оғоз ёфт. маросими истиқболи расмии меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар фурудгоҳи Внуково 2 шаҳри Москва баргузор гардид. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Марат Ҳуснуллин ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ пазирой карданд. барои истиқболи шоиста майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии ду кишвар оро ёфта, ротаи қаровули фахрии гарнизони ҳарбии Москва ва оркестри низомии асбобҳои нафасӣ саф ороста буд. Почетный караул от войск Московского территориального гарнизона в честь вашего прибытия в столицу Российской Федерации, города-героя Москву, построен начальник почетного караула капитан Звонков.
ملاقات مذاکرات رسمی سطح عالی با اشتراک سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم ولادیمیر پوتین با امضای یک زمره سندهای نوی همکاری، اظهارات مطبوعاتی و دیگر چاره‌بینی‌ها 17 مارس در قصر کرمل برگزار خواهد شد. هفدهم مارس سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به فدراسیای روسیه با گذاشتن گلچنبر بر پایه آرامگاه سرباز نامعلوم آغاز گردید. در مراسم گلچنبرگذاری در باغ الکساندر قراول فخری و ارکستر صف آراسته بود. کماندانت حربی مسکو اومد به صف کشیدن و آمادگی گارد فخری برای برگزاری مراسم گرامیداشت خاطره قربانیان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گزارش داد. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تحت موسیقی مراسمی در نزد گلخن ابدی گلچنبر گذاشته با دقیقه خاموشی خاطره قهرمانان فدراسیای روسیه را پاس داشتند. سپس بعد از صداهای بانگ و دقیقه خاموشی سرود ملی جمهوری تاجیکستان اجرا گردید. بعد از انجام مراسم گلچنبرگذاری با قدمزنی متنتن از نزد پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اشتراکداران مراسم قراول فخری گذشت نظامی انجام داد. در این مراسم سرور دولت تاجیکستان را نمایندگان والامقام حکومت فدراسیای روسیه همراهی نمودند. بررسی مسائل همکاری تاجیکستان و روسیه در ملاقات خاصه سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم ولادیمیر پوتین آغاز گردیده در واخوری وسیع با اشتراک هیئت‌های رسمی دو کشور ادامه یافت. مسائل کلیدی مناسبت‌های دو کشور و موضوع‌های مبرم منطقوی و بین‌المللی به طور مفصل محاکمه گردیدند. Уважаемый Эмомали Шарипович, рад вас приветствовать в Москве. И прежде чем начнем беседу, хотел бы вас поздравить, и всех таджикистанцев с наступающим праздником Навруз, 21 марта, по-моему. Спасибо. Хочу пожелать вам и всем нашим друзьям в Таджикистане всего самого доброго, каждой семье. 2 марта у вас прошли выборы, и партия, которую вы возглавляете, одержала убедительную победу. Еще раз подтверждает, что народ Таджикистана вас поддерживает. Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские, дружеские отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией тоже находит поддержку у граждан республики. Надеюсь, я уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе. Мы ждем вас в Москве 9 мая. Мы с вами договаривались об этом, вы наше приглашение приняли. 9 мая на участие в мероприятиях торжественных по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Россия является одним из ключевых и важнейших торгово-экономических партнеров Таджикистана. Наши отношения развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился еще на 7 с лишним %, достиг $1,5 миллиарда. Объем капиталовложений тоже примерно такой же, чуть побольше, даже 1,6 миллиарда. 80 субъектов Российской Федерации поддерживают отношения с властями, со своими партнерами из областей Таджикистана. Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ. Таджикистан активно работает в организации. И сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению. Мы очень рады вас видеть. У нас много вопросов, и они
подготовлено. Ну, конечно, как всегда, есть вопросы, которые нужно будет, видимо, на уровне министерств, ведомств пообсуждать дополнительно. Наша команда хорошо подготовлена с обеих сторон. Мы рады вас видеть. Добро пожаловать. Большое спасибо, уважаемый Владимир. Во-первых, огромное большое спасибо за приглашение, теплый прием и гостеприимство. Таджикистан и Россия давние стратегические партнеры и союзники. Отрадно, что наши отношения развиваются по нарастающей. Активно продвигается межгосударственный диалог. Россия – ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана. Успешно развиваются культурно-гуманитарные связи. Особое место занимает, двусторонней повестки занимают вопросы безопасности. Готов обсудить сегодня с вами состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы. Еще раз я хотел бы выразить вам искреннюю благодарность за теплый прием и гостеприимство. Спасибо. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз рушди хуби муколамаи сиёсӣ дар ҳамаи сатҳҳо изҳори қаноатмандӣ намуданд. рушди бо суръати ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ дар солҳои охир таъкид гардид. аз ҷумла масоили густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои саноат, энергетика ва кишоварзӣ баррасӣ шуд. ба масъалаҳои рушди робитаҳои гуманитарӣ, ҳамкорӣ дар соҳаҳои фарҳанг ва маориф таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. гуфта шуд, ки дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни Тоҷикистон 71 муассисаи таълимӣ бо забони русӣ, аз ҷумла онҳое ки соли 2022 аз ҷониби сарони давлатҳо ифтитоҳ ёфта буданд, ҳамчунин 190 мактаби омехта фаъолият доранд. дар ин зимн ҳамкорӣ дар таъмини ин муассисаҳои таълимӣ бо китобу маводи таълимӣ ва адабиёт бо забони русӣ аз масъалаҳои матраҳ боқӣ мемонад. зикр шуд, ки дар Тоҷикистон 3 филиали муассисаҳои бонуфузи олии таълимии Русия фаъолият дошта. зиёда аз 28 000 шаҳрвандони Тоҷикистон дар донишгоҳу донишкадаҳои Русия таълим мегиранд. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки моҳи июни ҳамин сол дар Федератсияи Русия рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон баргузор карда мешаванд. таъкид гардид, ки дар ҳар ду кишвар барои мукаммалсозии ҳамкории байниминтақавӣ аз ҷумла баргузории як қатор чорабиниҳои гуногун сатҳ дар ин самт талош хоҳанд кард. ба ҳамкории байнипарлумонии ду кишвар баҳои баланд дода шуда. ҷонибҳо барои идомаи босамари он дар оянда изҳори ҳавасмандӣ намуданд. таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи амният ва тақвияти ҳамоҳангӣ дар фаъолияти муштараки хадамоти махсус ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар мубориза бар зидди таҳдиду хатарҳои амниятӣ аз масъалаҳои муҳими музокирот буд. ҳамкории судманд дар доираи созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ низ дар маркази таваҷҷӯҳи сарони ду давлат қарор дошт. 17 март дар доираи сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Федератсияи Русия дар толори қасри Кремл маросими маҷозии оғози сохтмони ду иншооти муҳими иҷтимоӣ ва гуманитарӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар маросими оғози бунёди театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский ва маркази байналмилалии таълимӣ барои омӯзиши кӯдакони балояқат дар шаҳри Душанбе аз маҳалли сохтмони иншоот раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ оид ба омодагӣ ба баргузории маросим гузориш доданд. Хочу поблагодарить всех коллег за проделанную работу и, разумеется, всего доброго, успехов разрешаю. бо розигии сарони давлатҳои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Владимир Путин барои бунёди театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский ва маркази байналмилалии таълимӣ барои омӯзиши кӯдакони болояқат дар шаҳри Душанбе
санги асос аз ҷониби раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва дигар шахсони масъули ду ҷониб гузошта шуд. сарони ду давлат ва дигар ҳозирин маросими гузоштани санги асоси ин ду иншооти муҳими соҳаҳои фарҳанг ва маорифро дар мониторҳои калон дар қасри Кремл мушоҳида намуданд. қобили зикр аст ки оғози сохтмони ин ду иншоот боз як нишонаи тавсеяи бомароми робитаҳои гуманитариву фарҳангии Тоҷикистону Русия мебошад. соли равон бо мақсади пешбурди корҳои тарғиботию ташвиқотии оид ба масъалаҳои муҳими сиёсиву иҷтимоӣ, тарғиби сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва амсоли ин дар назди вазорати фарҳанги мамлакат маҳфили маърифати фарҳангӣ таъсис дода шуд. то ин муддат дар доираи ин ташаббус вохӯрии гурӯҳи кории ин маҳфил дар шаҳри Ҳисор доир гардида буд. акнун маҳфили навбатӣ дар шаҳри Роғун бо иштироки кормандони нерӯгоҳи барқи оби Роғун доир шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. гурӯҳи таблиғотии маҳфили маърифатии фарҳангӣ ки соли равон дар назди вазорати фарҳанги мамлакат таъсис ёфт, баъди шаҳри Ҳисор вохӯрии навбатиро бо кормандон ва сохтмончиёни нерӯгоҳи барқи оби Роғун доир намуданд. дар тадбири мазкур ки дар мавзӯи бунёди нерӯгоҳи барқи оби Роғун нақши бориз ва ҳадафи мақсадноку хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин иншооти азими аср доир шуд, муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Давлат Сафар, намояндагони кумитаи иҷроии марказии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. таъкид шуд ки моҳи октябри соли 2016 бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷрои дарёи Вахш тағйир дода шуд ва таҳкурсии иншооти баландтарини гидроэнергетикии дунё, сарбанди нерӯгоҳи барқи оби Роғун бо баландии 335 метр поягузорӣ гардид. бо иродаи қавӣ ва ҳадафҳои устуворонаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар 16 ноябри соли 2018 нахуст агрегати нерӯгоҳ ба кор андохта шуд ва нахуст барқи Роғун тавлид гардид ки ин дастоварди муҳиму таърихӣ барои мардуми шарифи Тоҷикистон бо ҳарфҳои зарин моли таърих гардид. Роғун тақдири миллат аст. Роғун ифтихору саодатмандии миллат аст. Роғун муаррифгари ватани маҳбуби мо аст. тамоми ҳастии мо имрӯз Роғун аст. Каъбаи нур аст Роғун. нур Роғун мазҳаб аст. oyati shukronayi toji doim dar lab است. پیشوای ما چه خوش در جاده نورآفران در میان سروران ده سایه مکتب است. ҳозирин нақши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар бунёди ин иншооти азим неку муассир арзёбӣ намуда таъкид доштанд ки имрӯз нерӯгоҳи Роғун тибқи дастуру роҳнамоӣ ва ҳидоятҳои бунёдгузори ин Кохи Нур президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба арсаи нангу номус, майдони заҳмату меҳнат чун рамзи воқеӣ ватандӯстию меҳанпарастӣ, кафолати ободии имрӯзу фардои мардуми шарифи мамлакат, сарсабзии давлати соҳибистиқлол ва миллати офарандаю бунёдкори тоҷик табдил ёфтааст. ҳоло корҳои созандагӣ дар ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат ки дар ҷаҳон назир надорад, бо суръат ва шабонарӯзӣ идома дошта, ягон ҳолат монеъи корҳои бунёдӣ намегардад. дар қисмати дуюми маҳфили маърифатии фарҳангӣ барномаи консертӣ бо иштироки ҳунармандони мамлакат пешкаши баҳодурони Роғун гардонида шуд. соли ҷорӣ тибқи дурнамои соҳаи кишоварзӣ дар шаҳру навоҳи вилояти Хатлон дар майдони беш аз 1000 гектар кишти пахта гузаронида хоҳад шуд. аз ин масоҳат дар 41000 гектари он кишти зери пилёнка баромонда мешавад. ҳамин аст ки хоҷагиҳои деҳқонии пахтакори вилоят аллакай ба кишти пунбадона оғоз бахшиданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. хоҷагии деҳқонӣ ба номи Ниёз Муҳаммад Беков дар ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ аз зумраи хоҷагиҳои пахтакорӣ ба шумор меравад, ки имсол яке аз аввалинҳо шуда дар вилояти Хатлон кишти пунбадонаро ба роҳ монд. кишоварзону деҳқонони хоҷагии мазкурро дар ин рӯз Давлаталӣ Саид раиси вилояти Хатлон ҳамроҳӣ карда аз рафзи кишту кори пахта дидан намуданд. навъҳои туркӣ, перла эс, лазер ва пахтаи нави чини дӯсти се кишт мекунем. аз ин бори аввал дар хоҷагӣ кишти зери плёнка гузаронда мешавад. хоҷагии мо ҳар сол ҳосили баланд ба даст меоранд. корхонаҳои санъатии кишварро бо ашёи хом таъмин менамоянд.
бояд гуфт ки хоҷагии мазкур ҳамасола дар майдони 900 гектар замин кишти пахтаро ба роҳ мемонад. бо назардошти боду ҳаво ва таҷрибаи солҳои қаблӣ имсол хоҷагидорон дар майдони 100 гектар кишти зери плёнкагии пахтаро ба роҳ монданд ки нашунамои хубро интизоранд. ҳама заминҳоро судгор карда ва тахту ҳамвор намуданд ки имрӯз ба кишт кор омода мебошанд. мавриди зикр аст ки дар ноҳия 2000 гектар кишти зери плёнка гузаронда мешавад. имрӯз дар хоҷагии ба номи Ниёзмаҳмад бек гуфҳоро оғоз намудем. хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ноҳия иқдом гирифтанд ки то 10 апрел кишти пунбадонаро хушсифат ба сари вақт ба анҷом расонанд. ба иддаои кишоварзон боришҳои пайдарҳами борон барои нашунамои хуби пахта монеъ мегардад. таҷрибаҳо нишон дод ки кишти зери плёнкагии пунбадона ҳосилхезиро зиёд ва агротехникаи парваришро осон менамояд. аз ин рӯ хоҷагидорон талош бар он менамоянд ки сол то сол аз усули зери плёнкагии кишти пахта бештар истифода намоянд. дар ноҳияи восеъ бошад майдони кишти қулфинаи васеъ мегардад. хоҷагидорон нақша доранд ки бо ин восита талаботи бозори истеъмолиро қонеъ гардонанд. дар ҷамоати деҳоти бобошоиён барои парвариши ин зироат аз гармхонаҳо истифода менамоянд. хоҷа Назриев дар ҳамин бора шарҳи бештар дорад. ҳосили қулфина дар ин гармхона 3 рӯз пеш ҷамъоварӣ шуда буд. ана ин ҳосили нав аст. Саҷафар Мирзоев деҳқон аст ва дар ин гармхона ин сабзавотро бо маслиҳат ва тавсияи мутахассисон парвариш намудааст. масоҳати замини гармхона дарозиаш 60 метр буда, паҳнои он 13 метрро ташкил додааст. барои серҳосил гаштани он бутаҳои пештар ҳосилдодаро бурида мепартояд. танҳо бутаи кабуди навсабзидаро мемонад. ҳамин тавр баъди ҳар вақт ҷамъоварии ҳосил ин тадбирро анҷом медиҳад. ҳосил шудан ҳар ҳафта 2 маротиба мақсад дору метим об метим дар як ҳафта 2 маротиба. ина шудест аз дигар ҳосили аввалш хеле нағз буд нисбати баъд дертар шуд бо дигар хел шуда мегӯяд. ҳеҷ кас ҳукмешанде ки шид аймои декаву ки биё чиндан намира сар кард. бо мақсади истифодаи самараноки замин дар паҳлӯи гармхонаи қулфинай боз 2 гармхонаи дигарро ҳамин зимистон сохтанд. ин гармхона назар ба гармхонаи пешина калонтар мебошад. дар дарозии 100 метр ва паҳнои 16 метр инҷо парвариши ниҳолҳои ситрусӣ ба роҳ монда шудааст. парвариши зиёда аз 200 ниҳоли лимӯ ва мандарин дар ин гармхона дар шароити хуб ба роҳ монда шудааст. дар шафати ниҳолҳо бо мақсади истифодаи оқилонаи замин кишти маҳсулотҳои сабзавоти барвақтиро ба роҳ мондаанд. 10 тонн пору додагием. баъд ё бо мана дорои минералӣ. баъд 20 рӯз пас ё 21 рӯз пас бо об метим. ман дар вехтани ҳама вақт ҷумидан дар кор ки мисол ягон камбиша наёбем. мақсад қоқ нашавам. мо алафоша тоза мекунем. дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи Восил дар паҳлӯи гармхона дар майдони кушод бо коркарди замин хоҷагидорон имсол дар масоҳати 50 сотиқ замин картошка киш намуданд ва боварӣ доранд ки ҳосили баланд ҷамъоварӣ менамоянд. ин қитъаи заминро бошад бутаҳои қулфинай печонида гирифтанд. ниҳолҳо ғарқи гул мебошанд. қулфинай ин сабзавот гармиро дӯст медорад. ҳарчи қадаре ки нури офтоб ба он бештар расад, ҳамон қадар ҳаҷман калон ва ширин мешавад. ин майдон ҳоло ғарқи гул аст ва таври деҳқонон гуфтанд ҳафтаи оянда пур аз қулфинай мегардад ва ба ҷамъоварии он шурӯъ мекунанд. гузориши хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳруф аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилооти Навид. тоҷикистон ба истиқболи ҷашни байналмилалии Наврӯз ҳамаҷониба омода аст. аз ҷумла дар шаҳри Душанбе ҳавои ин иди ниёгон эҳсос мешавад. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар паҳлӯи муҷассамаи маҷмӯаи меъмории рамзи истиқлоли майдони Истиқлол рамзи баҳору Наврӯз табақи сабзаи сумана гузошта шудааст ки 30 метр баландӣ ва 16 метр паҳноӣ дорад.
با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در پهلوی مجسمه مجمع معماری رمز استقلال میدان استقلال پایتخت رمز بهار و نوروز طبق سبز سومنک با بلندی 30 متر و پهنایی 16 متر گذاشته شد. این رمز ارچمانان بوده از 7 قبت عبارت میباشد. همه طبقه از دوره ها عبارت بوده مضمون گردش فلک و کائنات را ifade مینماید. هر دوره با نقش و نگار ملی آرایش داده شده است. در گردوگیری طبقه گلدوزی های گوناگون و در طبقه آخرین سومنک گل نوروزی چون نشان احیای طبیعت گذاشته شده است. در اساس خلاصه دانشمندان، مردم شناسان و فولکلور شناسان تاجیک و دیگر عالمان حوزه نوروز از بین رمزهای نوروزی که از گل‌های سیاه‌گوش، لاله، گل زرد، شاخ درخت غنچه‌دار و پرنده‌های اساطیری سیمرغ و پرستو عبارت بودند، سومنک و گل نوروزی همچون رمزی استقبال جشن بین‌المللی نوروز سال نو میلادی و پیک آمد بهار فیضبار در جمهوری قبول گردیدند. بعد ابراز نمود که سومنک در همه منطقه‌های تاجیکستان معمول بوده، همچون رمز سرسبزی و خرمی در عرفه سال نو ملی و جشن نوروز آماده می شود. جای ذکر است که با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن جشن بین المللی نوروز با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در 4 ناحیه پایتخت رمز بهار و نوروز طبق سبز سومنک گذاشته شده است. جهت استقبال سزاوار از جشن نوروز بین المللی در شهر کولوب نیز همه‌جانبه آمادگی گرفتند. تا امروز در حدود شهر الکی بیش از 2000 نهال آرایشی و سایه افکن و 30000 گل موسمی شنیدند. نصب شعارها وابسته به نوروز و آویزه‌های آرایشی برقی از قسمت دیگری تدبیرهای آمادگی است. شیرین جان سفرزاده در همین موضوع شرح بیشتر دارد. در شهر کولوب چون در دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت به جشن بین‌المللی نوروز آمادگی می‌گیرند. کارمندان کارخانه فرعی نهالپروری و کبودی‌زارکنی شهر کولوب از نیمه دوم ماه فوریه به شنیدن گل‌های آرایشی و گل و بوته‌ها در خیابان مرکزی و کوچه و محله‌های شهر شروع نمودند. حالا در میدان پرچم دولتی، خیابانی به نام اسماعیل سامانی، میدان مجمع مادر و دیگر موضع‌ها گل‌های رنگارنگ شنیدند که حسن شهر را به کلی تغییر داده است. در برابر این کارمندان نهال‌های آرایشی را به ترتیب می‌درآورند. گل‌های موسمی و صدبرگ و بسیار ساله نهال‌های آرایشی سایه‌افکن در قطعه نهالپروری کارخانه پرورش کرده می‌شوند. در گرمخانه قطعه مذکور هزاران بیخ گل‌های موسمی و صدبرگ و نهال‌ها را پرورش نموده ایستادند. کارخانه دولتی فرعی نهالپروری و کبودی‌زارکنی شهر کولوب بخشیده به جشن نوروز عالم‌افروز در حدود شهر تا امروز زیاده از 30000 گل‌های موسمی شنیدیم و حالا در گرمخانه ها پرورش گل‌ها ادامه دارد و باز هم در آینده گلشنی را در شهر دوام میدیم. از حساب قطعه نهالپروری مؤسسه در شهر زیاده از 1200 بیخ درختان آرایشی شنیدیم و زیاده از 10000 قلمچه گل صدبرگ ذخیره اندیم و 3000 در حدود شهر شنیدیم. کارمندان اداره رکلام شهر نیز برای استقبال سزاوار از نوروز بین المللی یک قطار کارها را به انجام رسانیدند. دوام یک ماه اخیر اکثر شعار و آویزه‌ها و نوشتجات را در کوچه و محله‌ها عوض نموده برای زیبایی و نظربا نمودن شهر آویزه‌های آرایشی برقی ایلومیناسیونی نصب کرده ایستادند. بخشیده به جشن عید نوروز بعض کوچه و خیابان‌های شهر را بانرهای عید نوروز آویزان کرده و بعض قندیل‌های برقی رکلامی آویزان کرده ایستاده‌ایم. اینچنین در بعض کوچه‌های خیابان‌های شهر پرچم‌های ایدانه به نوروز آویزان کرده ایستاده‌ایم. با اطلاع دیرکتور کارخانه فرعی نهالشناسی و کبودی‌زارکنی تا جشن نوروز در شهر باز بیش از 12000 گل‌های موسمی شنیده می‌شود و کارمندان اداره رکلام مقصد دارند در 3 کوچه دیگر شهر شعار و آویزه‌های آرایشی برقی ایلومیناسیونی وصل نمایند. شیرین جان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کولوب برای برنامه نوید. امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان بخشیده به روز بین المللی حفظ پریخو که همه ساله 21 مارت تجلیل می‌گردد تحت عنوان دیپلماتیا آبی تاجیکستان افضلیت سمت‌ها و دورنمای آن همایش علمی و نظروی برگزار گردید. در همایش عالمان، محققان، استادان و دانشجویان همچنین نمایندگان ساختارهای مربوطه دولتی و تشکیلات بین المللی اشتراک نمودند.
дар оғози чорабинӣ баромадкунандагон таъкид карданд ки тоҷикистон ҳамчун кишвари пешсаф дар масоили ҳифзи захираҳои обӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ иқдомҳои муҳимро рӯи даст гирифтааст. аз ҷумла пешниҳод ва қабул гардидани қадномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид дар бораи эълон кардани 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз tashabbusҳои муҳими тоҷикистон мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 октябри соли 1999 соли оби тозаро барои ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳод намуд ки ин масъалаи мубрам ва актуалӣ пайгирона дар ҷаласаҳои дигари созмони милали муттаҳид ва рӯзномаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун масъалаи асосӣ эътироф гардида дар заминаи оғози дипломатияи ташаббускоронаи ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт гардид ки ин дипломатия моҳиятан аз ҷанбаҳои дипломатӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иттилоотонӣ, экологӣ ҳушдор намудаи ани ҷомеаи ҷаҳонӣ ва сарфакорӣ дар самти истифодаи об ба шумор меравад. тавре таъкид гардид ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун яке аз кишварҳои ташаббускори ҳалли мушкилоти байналмилалии марбут ба оби ошомиданӣ дар амалӣ намудани ҳадафҳояш асосан аз дипломатия кор мегирад ки он то имрӯз дар арсаи байналмилалӣ камназир аст. асоси дипломатияи пешгирифтаи тоҷикистонро муносибатҳои муштараки тамоми кишварҳои аъзои созмони милали муттаҳид ва дигар ниҳодҳои байналмилалӣ дар ҳалли мушкилоти марбут ба об ташкил менамояд. тоҷикистон ба тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ эълон доштааст ки дар замони муосир ки дар баробари хатарҳои геополитикиву сиёсӣ ба амнияту осоиштагии аҳолии ҷаҳон инчунин мушкилоти табиӣ низ хатар ворид менамояд, танҳо дар сурати истифодаи оқилонаи захираҳои мавҷуда, пешгирии тағйирёбии шадиди иқлим ва таъмини тозагии захираҳои обӣ метавон дар ин самт ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардид. дар идомаи суханронӣ намояндагони вазорати корҳои хориҷӣ, кумитаи ҳифзи муҳити зист ва академияи миллии илмҳо доир ба нақши тоҷикистон дар пешбурди дипломатияи обӣ, муҳимияти ҳифзи пиряхҳо, ҳамчунин ҳамкориҳои байналмилалӣ дар ҳалли мушкилоти вобаста ба захираҳои обӣ суханронӣ намуданд. дар институти биологии помир низ бо иштироки олимону кормандони ин боргоҳи илм ба ифтихори рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо чорабинӣ доир гардид. дар он олимони соҳа бобати ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба пиряхҳо ва дигар мавзӯъҳои марбут ба обу иқлим ибрози андеша намуданд. соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март ҳамасола дар мамлакат ҳифзи ин неъмати беназири Тоҷикистон қабул карда шудааст. ин ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маъзами миллатро маҷмӯаи созмони милали муттаҳид якдилона пазируфта дар ин самт як қатор чорабиниҳо чӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва ҳамзамон дар сатҳи байналмилалӣ татбиқ шуда истоданд. вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон макони асосии пиряхҳои ватан буда дарёҳои калонтарини Осиёи марказиро бо об таъмин менамояд, гуфта шуд дар семинари олимону кормандони институти биологии помир бахшида ба рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо. гуфта шуд ки пешниҳоде ки Тоҷикистон ба Созмони милали муттаҳид бобати ҳифзи пиряхҳо ироа кард, манзури он на танҳо ҳифзи пирях, балки дифоъ аз бойгариҳои кӯҳистон ва экосистемаи он мебошад. 14 декабр соли 2022 маҷмӯаи созмони милали муттаҳид дар бораи эълон намудани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025 ва 21 март рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо ки аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои маъзам миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардиданд, бо пуштибонии 154 кишвари дунёи узви созмони милали муттаҳид эътироф шудааст. вобаста ба ин дар шаҳри Душанбе ҳамин сол, яъне дар соли 2025 конференси сатҳи баланди созмони милали муттаҳид баргузор мегардад. мояи ифтихор ва сарфарозии ҳар яки мост ки панҷумин ибтикори ҷаҳонии кишвари мо дар миқёси ҷаҳон амалӣ хоҳад шуд. таъкид бар он шуд ки боиси қаноатмандист ки Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои марбут ба обу иқлим эътироф шудааст ва соли 2025 эълон гардидани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки аз ҷониби Тоҷикистон пешниҳод шуда буд, барои кулли тоҷикистониён боиси ифтихор аст. ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи ҳифзи муҳити зист, дар масъалаи нигоҳдошти сарчашмаҳои обӣ, дар масъалаи ҳифзи об
و دیگر مسائل مبرم اکولوژی اوزر در جهان در یک از جایهای حوال قرار دارد و این البته پیش از همه با تشبس پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان وابستگی دارد و یعنی تشبس‌های صدر معظم دولت در بلندترین و یعنی بانفوذترین سازمان‌های جهانی دستگیری گردیدند، قدر گردیدند و وابسته به این در تمام جهان در تمام دولت‌ها عذر یک طور چاره‌بینی‌های مخصوص اوید حفظ طبیعت، اوید مخصوصا اوید نگهداری آب، اوید حفظ پیرخو، یعنی سیمپوزیوم، کنفرانس‌ها و دیگر یعنی همایش‌های گوناگون به وجود آمده استادند. این برای ما فخری است. باید قید نمود که در سیاره زیاده از 200,000 پیرخوی کلان و خرد وجود دارند و تاجیکستان یکی از منطقه‌های از جهت پیرخوی کوهی و روی زمینی غنی بوده محسوب می‌یابد. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با پیشنهاد این تشبس بار دیگر مردم سیاره را وادار می‌نماید که مناسبت خود را اوید به استفاده عاقلانه و محافظت ذخیره‌های آبی به کلی تغییر دهند. واقعا قبول این قطعنامه در مقیاس جهان اقدام مهم و تاریخی بوده. توسط آن جامعه جهانی امکان پیدا می‌کند که برای حفظ بزرگترین منبع‌های آبی آشامیدنی تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نمایند. امروز در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام صوتی ملاحظاده محفل پیروان پیشوای ملت و بزم شعری شاعر معروف تاجیک سلیم خطلانی برگزار گردید. این محفل به نوروز بین المللی بخشیده شده با شرکت ادیبان و هنرمندان و دوستداران شعر و سرود در سطح بلند صورت گرفت. گزارشی همکارانمان در این خصوص. در محفل پیروان پیشوای ملت که با شرکت شاعری معروف کشور سلیم خطلانی در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام صوتیم اولوغزاده دایر گردید، نمایندگان علم و فرهنگ، دوستداران شعر و سخن و استادان و دانشجویان اشتراک نمودند. رهبریت این مؤسسه عالی حضور استادان و مهمانان را به محفل شعر شاعر شیرین کلام شادباش گفته، غایه اساسی تشکیل تدبیر مذکور را معرفی بیشتر و بهتر ایجادیات سلیم خطلانی معنی داد کردند. اشتراکچیان از آثار گرانارزش و نقش سلیم خطلانی در ادبیات معاصر تاجیک یادآور شده ابراز داشتند که شاعر سلیم خطلانی در برابر ایفای وظیفه‌های مسئول خدمتی پیوسته کار ایجادیش را ادامه می‌دهد و تا این مدت تعداد فراوان کتاب‌های اشعارش را از طریق نشریه‌های بنفوذ کشور به طبع رسانیده است. همچنین ناطقان به هنر شاعری و ایجادیات ماندگار سلیم خطلانی بهای بلند داده با او در این جاده پرمسئولیت موفقیت‌های بزرگ ایجادی تمنا نمودند. شاعر نیز جهت تشکیل چنین محفل زیبا با رهبریت دانشگاه منتداری نموده از ایجادیات خود پارچه‌های شعری قرائت کرد و درباره شعر معاصر و نقش سازنده و بنیادگری آن با دانشجویان صحبت انجام داد. همچنین در این محفل شاعر سلیم خطلانی با اشعار تازه ایجاد خاطر اشتراکچیان را بالیده گردانید. بنا به اطلاع مسئولین دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام صوتیم اولوغزاده، با این دلیل که چنین نشست و ملاقات‌ها با چهره‌های شناخته ادبیات و فرهنگ می‌تواند جهان معنوی شاگردان را غنی گرداند، آنها تصمیم دارند من بعد نیز چنین محفل‌ها را با اهل علم و ادب، شاعران و نویسندگان دایر نمایند. همین طور در ادامه محفل سرایندگان معروف کشور از آثار شاعر سرودهای وطن دوستانه و عشق و جوانی پیشنهاد کرده به محفل حسن دیگر ضم کردند. جهت احیا و رشد عنعنه‌های ملی و به این وسیله آماده نمودن جوان دختران به زندگی مستقلانه در تمام مؤسسه‌های تعلیمی حدود شهر حصار آزمون کنی دخترها به راه مانده شده است. این آزمون شهری در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 127 نیز در سطح بلند گذرانیده شد. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار در تمامی مؤسسه‌های تعلیمی حدود شهر آزمون کنی دخترها با رشد و احیا نمودن عنعنه‌های ملی که خاص جوان دختران میباشد به راه مانده شده است. چند قبل در مؤسسه تحصیلات
میانه عمومی رقم 127 شهر حصار با ابتکار شعبه کار با زنان مقامات اجرایی حکومت دولتی آزمون کن دخترها دایر گردید که در آن جوان دختران مهارت و ملکه کتبانوگیشان را پیشکش مهمانان گردانیده بهای بلند را سزاوار گشتند. باید گفت که حکمان پیش از همه به سر و لباس، سیمای دلکش، مهارت سخنوری، آماده نمودن خورش‌ها، آرایش موی و روی، سراییدن سرود الله و رقص زیبای تاجیکانه توجه خاصه ظاهر نمودند. یکی از شرط‌های آزمون آماده نمودن خورش و خوراک‌های ملی بود. اشتراکچیان آزمون در تیار نمودن آش بریده که خوراک بهتری محسوب می‌یابد، هنر و مهارت پزندگی خود را نشان داده با سربلندی از اجرای این شرط برآمدند. ابراز گردید که هدف از برگزاری چنین آزمون‌های اهمیت تربیوی داشته بین جوان دختران نورس پیش از همه هوسمند گردانی و جلب دختران هنرمند، احیای طعام‌های ملی و محلی از بین رفته و رواج دادن پخت‌وپز طعام‌های ملی در طرفخانه و آشخانه‌ها، همزمان آماده نمودن جوان دختران به حیات مستقلانه، بلند برداشتن معرفت عائله‌داری و ذوق دسترخوان آرایی و به این وسیله بلند برداشتن مقام زن در جامعه می باشد. باید یادآور شد که در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 127 شهر حصار جهت جلب جوان دختران به هنرهای ملی از قبیل گلدوزی، قراقدوزی، بافندگی، کشیده دوزی و آرایش موی مشغولیت‌های بیرون از درس تشکیل کرده شده است که برای آینده درخشان آنها و آماده گردیدن به زندگی مستقلانه سودمند و سریوقتی است. ستاره‌شناسان امریکا با استفاده از تجهیزات و ایستگاه‌های کیهانی سیاره مریخ را مورد آموزش قرار می‌دهند. الکی تصویرهای نوی سیاره سرخ به دست آمده است. طبیبان شویتساریا برای معالجه بیماران اصول نو را استفاده می‌برند. آنها به مریضان خود توصیه می‌دهند که در برابر استفاده از مواد دارویی به تماشای آثارخانه‌ها روند. شرح خبر را از خارج کشور در صفحه نوبتی برنامه. агенти кайҳонии аврупо тасвирҳои мерихро аз озмоишгоҳи кайҳонии ҳера пешниҳод кард. ин парвоз аз назди сайёраи сурх барои расидан ба астероидҳои диморф ва дидим ба таҷҳизоти кайҳонӣ такон дод. ба гуфтаи мутахассисон, ҳадаф аз ин миссия моделсозии системаи ҳимоявии замин аз бархурд бо ҷирмҳои бузурги осмонӣ мебошад.